Amen. Madaydayaw itiabo. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And again, we would like to greet everyone who are watching, who are listening, our brethren in all over the world. Greetings from the heart of your brethren in London. Welcome to our live streaming. We're going to praise the Lord. We're going to sing a song for Him, and we're going to lift up our voice in our hearts. So, before we start everything, we're going to pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this moment you have given unto us. We thank you, Lord, for all the good things you have done in our lives. We thank you, Lord, for all, Father God, the blessings you have been poured out, Lord. And we thank you, Lord, for this place. Father God, we lift up unto you, everyone, Father God, who is standing in your presence. And we know, Father, that there will be a great things you're going to do in everyone's lives. So right now, Lord, we want to say thank you, Lord. May you bless, Father God, this service. May you bless everyone who's going to hear your word and everyone who's going to worship you. Everyone who will lift up their voices and sing praises unto you, Lord. We thank you, Lord, for what you're going to do in everyone's life. We thank you, Father God, for your Holy Spirit. We thank you, Lord, for the strength, the power, and the anointing, Lord. We bless your name. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen, Amen. Tayo po'y magpuri, tayo po'y umawit. Umawit tayo ng mga papuri para sa Diyos. Agkanta tayo ay ito nga kabsat ti Tagalog. Amen, Amen. Awitin natin ang awit na Salamat, Salamat. Aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking siligan. Di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Awit natin, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ikaw ba'y nagsasaya? Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Umawit tayo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang
walang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Tayo'y mawit. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. O tayo'y magsaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Salamat, salamat, O Diyos. Kami po'y laging masaya sapagkat Ikaw ay lagi naming kapiling. Ni minsan hindi mo kami iniwan. Ni minsan hindi mo kami pinabayaan. Yes, Lord. Lord, marami pong salamat sa iyong patnubay, sa iyong pagmamahal, sa iyong mga blessing sa amin. Yes. Maraming salamat po, Lord. Hindi po namin sukat, akalain, sukatin ang mga pagmamahal na binubuhos mo po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Patuloy po tayong umawit. Awitin natin ang awit na hindi ka nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, Ikaw lang ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Awitin po natin muli. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man, Panginoon. Pinoong dakila ka't tapat sa langin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka. Pinoong dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal
mabuti. Siya'y wagas kong magmahal. Oh, Jesus. Tunay po, Diyos, na Ikaw ay tapat. Lalong-lalo na sa iyong mga pangako. Sa mga salita mo, O Diyos, na aming napapakinggan. Sila po ang aming mga lakas. Silang nagbibigay sa amin ng kalakasan, katagumpayan, pag-asa ng bawat buhay, ng bawat sandali ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa mga ginagawa mo po sa amin at sa mga gagawin mo pa sa mga buhay namin. Maraming salamat po, Ama, sapagkat Ikaw nagbigay sa amin ng kalakasan, pag-asa, Father God. Maraming salamat po, Ama, dahil Ikaw po, Father God, nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Yes. Even, Lord, sa nalalapit, Father God, na hole po namin, Father. Amen. We thank you in advance, Father God. We just claim, Father God, that great things will be poured out in every one of us, especially to your people, Lord. We thank you, Father God. Patuloy, Ama, na tinataas po namin ang iyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan. Sa oras na ito, Ama, sa lugar na ito, Lord. I-bless mo po, Father God, ang iyong salita na aming mapapakinggan. I-bless mo ang mga taong makakarinig, Father God. We will claim, Father God, there will be soul to be saved this day, Father God. And we, Father God, we need revival too, Lord Jesus. We need transformation, Father God. We need, Father God, that you're going to strengthen our physical body and even, Father God, our inner strength, Lord. Our spiritual life, Father God. We rely unto you, Father. In everything that we do, Father God, we will rely on you, Father. Because you are the strength, Father God, of everything for your people, Lord. We thank you, Lord Jesus, for what we're going to do. Continue to bless this place, Father God. Continue to bless your people. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people say, Amen. 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 So, hindi nga makangit kakabsat, iti sa utiapo, we're going to hear the word of God. So, we need to be ready. If you have a pen, if you have a notebook, and if you have a Bible with you, just stick it on, and we need that. Amen? Especially our ears to hear the word of God. In our hearts, we're going to restore the word of God. So may I call the speaker for today, the 4th of September. Is it the 4th of September 2022? A blessed and a victorious day. May I call Sister Marceli, Brother Marceli. Sorry. Our speaker today, our beloved Manang Marceli. Amen? Amen. Let's welcome her. Bigat tayo kakabsat. Kasi mga ikatan dito ay tanan. How is this? Idanon ko iti pangablaaw ken pamendisyon nga gapo iti apo kadagiti amin nga makangeg iti sasauna ti daytoy nga kanito. Ket sapay kuma tanoan yaman dagiti dadagsen nga kadagiti puspuso tayo mapalaganan. No anyaman dagiti haan tayo nga maawatan. May papan iti biag tayo. At dati apo nga mangilawlawag no nya dagiti plano na kadagiti biag tayo. No siya sino man dagiti malidlidayan. At dati Espiritu Santo nga mangliwliwa kada tayo. Ket no siya sino man iti agkasapulan wenno agkakapoy iti pamati na. At dati apo mang pabilag babaan ti sauna. Ket no siya sino man dadasakit na. Natay na po Jesus de cross saan lang nga gapu ti panakaisalakan wenno panakaagas dagiti basbasol no diket di agraman ti pamati no adda pamati tayo mamati tayo nga agasan na tayo. Iso nga ti apo kuma iti mangted kada tayo iti nawaya nga panagdengeg ken panangikabil kadagiti puso tayo ti sasauna agkararag tayo. Man nakabalin nga amami ken Jesus nga manubot mi.
Apo, ti tarigagay ko, ken tarigagay mi, ti daytoy nga tiyempo. Ket Lord, sika datay may tag-ay. Tinagan mo Apo ti maiglorya. Ken ti sasaom, adda kuma iti value na. Napateg ti saom Apo. Isu kuma dagiti nga dua, iti agbalin nga kalat mi, ti daytoy nga tiyempo. Gyaman kami Apo. Amen. Dayto i-Sunday school ko kuma dayto takayat ko nga malpas ngam gaputa kasapulan mo at ti tumakdar iso nga i mensahe tayon. Kat ituloy tayo nga rod ijay chapter 3 iti Revelation. Numampay ti kayat ko kumakada ito kat datay ma-chart tayo amin dayto pito nga iglesia tapno makita tayo no anya dagijay common no anya dagijay agpapada nga nagkamalyanda nagkuranganda kano anya mo dagitay napintas nga naaramid da nga dinayaw ti Apo kano anya dagiti reward ken promises ni Apo Isos dagitoy ti kasapulan tayo saan lang ide kadagiti iglesia no digiti uray kadagiti tiyempo tayo ken kadagiti masangwanan to. Tatamapan tayo nga rod iti church in Sardis. Iti chapter 3 iti Revelation verses 1 ang gana iti 6. And hopefully no agkuakto mailipas ton tati kayat ko kumakit i-trace tayo iti book of Revelation. Okay, tapos saan nga masayang dahito inrugi tayo. Ibasak to the angel of the church in Sardis, right? These are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Let me reiterate on that. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Ay, nakakaskas ang. Wake up! Strengthen what remains and is about to die. Agngangabitan. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard, obey it, and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white. Wow! For they are worthy. He who overcomes will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ulitak de dyan na ude. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kat na makita tayo kakabsat, awan mo yan kasi dagtagpukawak ko ma. Numakita tayo, sipod pa'y jerugi, umuna nga iglesia, daytoy latta ti pagpuntuan na ya. Nga kunana, nga ti Espiritu Santo, denggen kuma. Dagiti addate, lapayag na. Kaya't nga saon, ipangag kuma. Kat no kadagiti tiyempo tayo, nga awan nga antayo nga mga nga haan nga kasla idi dati, idi naglabas nga mangagda nga direct dagiti propeta, wenno dagiti mangipan iti sasaon Apo Dios. Ti pagtalkan tay laeng ti sasauna, di mat? Ket sapay kuma, tadaytoy kunana nga he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ket maipakita ko mababaan ti panagdengeg tayo
ti pannakausar dagiti adipen na kas maibeb kaso no may bingbingay ti sao ti Apo ken kas tamot iti panagbasa tayo nga personal kadagiti sasauna po Diyos. Tarigagayan tay kumanga dagiti sasauna maimula kadagiti puso tayo. Tauray no kasano ti kinalaing tayo ti Biblia kakabsat. Ado dagiti theologians nalaing da adda iti amok di Macau ide international school historian ti ancient Israel. I know the Bible from cover to cover, Sally. Kunana kanyak. Idi inikak iti Biblia nga regalo na iti Christmas. Ngem ti biag na saan nga maipakita dagitoy nga banag. Ngem kanya tayo kumakakabsat kas dengdenggen tayo ti sao ti Apo. Uray sang kabasit dagiti ammo tayo. Ikabil tayo man kadagiti puso tayo. Iaplikar tayo. Saan nga dayjay kinaado? No mampay na pintas ti ado ti amuna. Ngem no saan nga maiaplikar? No saan tayo nga mangeg dayjay mensahe nga naggapu iti Apo. Awan serbi na. Isu nga no agmen mensahe ak wenno agi sursuro ak. At dalat ta dayjay maudi nga anya ti ibagbaga ti Apo kenta. At dalat ta dayjay personal anya iti ibagbaga ti Apo kadagiti mangeg mo tata. Tano awan ti mangeg mo nga aggapu ti Apo, uray kas uray sa nga gabsoon tinaadal mo awan serbi na. Ket patyen nyo kadi kakabsat nga no ti Apo ti nagsao adda pa nagbalbaliw. Patyen nyo kadi kakabsat nga no ti Apo iti nangikabil ti sauna kadagiti puspuso tayo. Maamiris tayo dagiti nagkamalyan tayo. Ket ammo tayo nga isuko dagiti biag tayo. Nya. Okay. Tapta mapantay nga rod iti pannakalabas na detoy. Iti naglabas nakita tayo no anya dagiti problema iti churches adda dayjay tinalikudan nan iti ayat na kanapo Dios Apo Hesus adda dagiti palso nga panursuro nga insuro da na ispastrek iti iglesia nga tinang iti pay metpiman na instrumento nga nausar kat dagiti leaders at dapat dagiti pasensyan kakabsat hangsak tinagsao Biblia ta itoy at dapat dagiti iglesia nga adda na ipaspastrek nga palso nga panursuro gaputa tinangikabil kat dagiti popular, dagiti adut kwartana, babaknang, dagiti mabigbig, kat isudat surutan, dagiti tattao. Saan kuma nga kasjay kukabsat? Nya. Ne, andak barbarsakan Tatta, mapantayo man met iti daytoy anya aya ti problema met ditoy tatta ken anya dagiti banag nga napintas nga inaramid da nga nakayaywan na po Isos kano anya dagiti rumbeng nga ipakawanda kunana ditoy I know your deeds, you have a reputation of being alive. Siguro napintas iti panag serbisyo da napintas ti worship da. Aktibo da. Sige, inaldaw siguro nga pandag ag Bible study. Inaldaw nga pandag evangelize. Nya. Ado dagiti naparuwarda nga churches. Ado dagiti miyembro da. Ado dagiti mabalin na aramid da. Ado ti talents iti unag ti iglesia. Ta-alive kuna na. Di mat? Kaslano ag kukwada kat, praise the Lord. Nga kan kanayon. Ngam anya ti kunana, you are dead. Apay ngay nagmayat ko man na Sunday school dahito ito si kayot agsao han nga siyak. Wala antay agsalsalud sudak lang kumata si kayot agsungbat. Apay ngay nga ta kanagpintas mo ti serbisyo da. Katimbagada nga ng imbaga ni Apo Isos nga natay dead. Ay delikado dahito yan. Anya ti kuna ni Apo Isos, wake up!
agreeing kayo. Strengthen what remains. Kitaan nyo no niya digitay napintas nga adda kada kayo. Ta iso iti biyagan nyo, iso ti ituloy yo, iso papigsaan nyo, tapno iti kasta agsubli kayo ijay dati. Nga ayat yo. Dapay, tamat-matay pa lang, dapay lang angus na. Okay. Kunana dito, I have not found your deeds complete in the sight of my God. At damo dito napintas ng aramid da. Piman. Naladaytan. Damo dito napintas ng aramid da. Anya ayang amin ti iglesia nga awan lang nga puluson ti makitam nga napintason. At damo agkikinararagdag pipinatid da. Ngam kurang. At dati kita'y banag nga berbero ka na Apo Isus. Tapno iti kasta, ti iglesia kat makaayayo iti imatang ni Apo Diyos. Kitaan tayo itong madamdaman ay jay. Kat ti kunana, nuhaang kayo nga agbalbalew, nuhaang kayo nga dumngeg, ganya ti kunana. Umayak to kayo, kada kayo, nga kaslaman na nakaw. Ay narigat dayjay. No makita yo dati istorya ni Apo Isus. May isa kadagit istorya na. Nga datay baknang nga awanon nga pulos ti problema na. Bimaknang ti kusto-kusto at daamin ken kuanan kuna panagkita na na binbindisyonan ng ti kusto ket anya ti naramid na. Nagpatakder ti daddadakkel pay nga kamalig na. Okay. Nap-nap duan kung natay kuman, kat anya ti kunana, agtugaw ka, nunagan na kumak, nya tinapindas kunagan, nunagan na kumakat Alvaro, agtugaw ka Alvaro, enjoy life, you have everything in life. Anya ti kunana po Isos, maag ka. Maag ka, Alvaro. Taptang arabi, alaak ti biyag mo. Okay? Kakabsat. Napintas iti adoti sa nikwana. Napintas iti kumpleto kadagiti kasapulan tinaldaw-aldaw. No awan ni Apo Isus kadagiti biyag tayo. Awan serbina. Ora kasanot kinabaknang mo, ora kasanot kina powerful mo, kaslaka ni Putin kuma, wano ni Biden, wano siya sino man, uray kaslaka kuma ni inyat naga na datay kwan, datay nagaramid ti Apolon, ni Job, nung dagitay bilyonaryo, uray kas anong adaamin ken ka, uray na pintas ti pamilyam, uray ado ti babae lalaki, no awan ni Kristo, awan serbina. Uray met no nanumula ang tibiyag no adda ni Kristo kaday tibiyag tayo. Naragsak. Naragsak tibiyag. Ano ya? Okay. Kaya't ko nga kitaan tayo man ditoy verse 6. Kuna na ditoy. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. After Jesus has mentioned all those weaknesses, those sins that they have done, and he has also encouraged them of the rewards that they could have if they obey what they want, then kunana, he who has an ear, welcome my friend. Okay? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Okay? Amoyo, you know what? A church could be intellectual. A church could be talented. What I'm talking about is the people in the church. Okay? A church could be rich. A church could be multitude of people. But if the Holy Spirit is not given, if we cannot listen to the Holy Spirit, it's not an alive church. Okay? Without the work of the Holy Spirit, without
listening to the Holy Spirit, or without the Holy Spirit welcome in our churches, that should lead us in our services, that church is dead. Blank, I mean, puntos por puntos. Okay? Now, why did I say this? When Jesus left, before Jesus left, Jesus said, I will go. I'm going back to my Father, but don't worry, don't be sad, because I will be sending someone that will be with you forever. Someone that will be your guide, someone that will be your comforter, someone that would teach you all and remind you all the things that I have taught you. See, Jesus did not leave them orphans. And Jesus will not leave us orphans. He didn't come to die on the cross, forgive our sins, wash us of all our sins, and then just take a turn and leave us. No. We have the Holy Spirit that would stay with us. And what is the Holy Spirit doing? This is the Word of God. And through the Word of God, wherein the Holy Spirit will illumine, or where the Holy Spirit would enlighten, we would be able to communicate to God, our Savior. Do you believe in that? Okay. Now, I have here indications of an active church. This church in Sardis, in Revelation chapter 3, verses 1 to 6, Jesus mentioned this as if they are dying. They're about to go. They're about to die. And so, before that happens, He warned them to repent. Now, I want to talk about the indications of an active church, since He Himself, Jesus Himself, said that it is not how the way we act or conduct these services. It is not the way how we sing songs, how we worship Him, raising our hands and everything there. But there is something on it. Okay? But I'm not saying that these are wrong. Okay? If we are led, we can raise our hands. We can sing from our hearts. If we are led, we can praise the Lord. We can pray the Bible if we are led. Okay? But there are situations when we are there jumping, crying, singing all and in all our might, but it is just on our mouth. It doesn't come from our heart. Probably that is the very reason that Jesus was telling them that they are dead. Okay? Now, there is only one thing, indication of an alive church that I know. And it is always on the last verse on each of these 7 churches. What does it say? Ye who have an ear, let him, what does it say? He who has an ear, let him hear what the Holy Spirit or the Spirit says to the churches. So it is the presence of the Holy Spirit in a church that makes it alive. Okay? It is only the presence of the Holy Spirit in a church that makes it alive. Now, when we say we have the Holy Spirit, there are lots of churches when they're even jumping, crying, screaming, talking in tongues. Is that an indication? I am not saying it's not, but what the Holy Spirit, what the Bible says, it's the Holy Spirit. Okay? And what does the Holy Spirit do in the life of a person?
What does the Holy Spirit do in the life of a church? Okay? There are many in the Bible. The works of the Holy Spirit. There are lots. But I only want to... Oh, 5. Too much. I will emphasize on 3. Or 3. And if we still have time, I will give the other 2. And that's it. The others, maybe, we'll have to talk about it another time. One work of the Holy Spirit, and it is the foremost or the number one work of the Holy Spirit. What is it? Yeah. Is it convict the sinners? So if you can ask the question, if you drink alcohol, will you get convicted? That's the question. Evil. Hold on, my dear. We're talking about the indication of an alive church. Okay? Yeah. Here. Okay. I'll answer that after our preaching, our sermon, yeah? As of now, let me give you at least 3. The first work of the Holy Spirit that I see in the Bible and even in this church is exalt Jesus in the hearts of believers. Exalt Jesus in the midst of the church. If Jesus is not exalted in your life, you are not a true Christian. I'm sorry to say this. If Jesus is not exalted in your church, it is not an alive church because you will be raising up your own self. Right? It is only the work of the Holy. It is only Jesus that should be lifted up. It is only Jesus that should be worshipped. It is only Jesus that would be praised in the church and in our lives. Amen. Hallelujah. Okay? In John 14:17, let's read these things. See you later. Okay. God bless. Yeah. Let us remember Jesus loves us and He died for us. That if we ask forgiveness of our sins, we will be saved. John 14:17. What does it say? 14:17. The word of God says, the Spirit of the truth, the world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and be with you. Sabalin sa dinabasak. No, 16. John 16:7-15. Sorry. 7 to 15. 7 to 15. Okay. But I tell you the truth. It is good, it's for your own good that I'm going away. Unless I go away, the counselor will not come to you, or the Holy Spirit, speaking of the Holy Spirit. If I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt and regard the sin in righteousness in judgment. And regard to sin because man do not believe in me. In regard to righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. Verse 12, I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. Okay, there are lots of things here. This passage is very rich. Okay?
It talks about conviction of sin. It talks about righteousness. It talks about judgment. But we will come to that later. Let us tackle first verse 14. He says, He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Everything that the Father has was given to the Son. Amen. Right? Yes. Amen. Everything in heaven and earth, it is all given on it is all placed on the feet of Jesus Christ. That's why when Jesus said, it is mine, because he knows that the things of God, the Father, is his as well. And also, it says here that the Holy Spirit, when he gave something, when he tells the truth to people, that things that the Holy Spirit does or share is of Jesus Christ. Okay? We believe that Jesus is the truth. I am the way, the truth, and the life. Okay? And in here, it talks about Jesus being the truth, Spirit of truth. And whatever the Spirit gives, it is what Jesus is. Whatever the Spirit teaches, it is the Word of God that has been illumined or that has been enlightened by the Holy Spirit. Mati ka jay? Okay. Sapay kumata, makasursurot tayo. So number 1, He will bring glory to me. Haan nga napan ni Holy Spirit ijay, tapno ko na siyak ti dayawin nyo. Siyak ti mangisuro kada kayo, iso nga siyak iti masapol nga pagkararagan nyo. Siyak ti Diyos yo, haan na nga kuna ni Holy Spirit. Umay ni Holy Spirit, in baon ti Diyos Ama, babaan ka ni Kristo, tapno iti kasta, ipakita na kada tayo, ilawlawag na kada tayo, dagiti banag nga insursuro ni Apo Jesus. Dagiti sao na Apo Jesus, Diyos, ti Espiritu Santo laeng ti mabalin nga makailawlawag kada tayo. Uray kasano ti kinalaing tayo iti Biblia. No one ti Espiritu ti Apo nga mangidlawlawag wenno mangimula kadagiti panunot ken puso tayo, haan tayo nga maawatan. Uray ko na tayo nga, Apo, madaydayo ka. No hawan ti Espiritu Santo nga mangipaganat-gat kadagiti puso ken panunot tayo, saan tayo maawatan dagiti bagbaga tayo. Because it is only through the Holy Spirit that we are able to understand the Word of God. And that it's only through the Holy Spirit that we will be able to raise the name of Jesus and give glory to Him. Okay? So number 1, exalt Jesus in the hearts of believers and exalt Jesus in the midst of the church. Okay? May kadwa, nga trabaho ti Espiritu Santo nga mangipakita nga dayday church tayo wenno si tayo nga Kristiyano ket nabnabiyag, when the Word of God is faithfully taught, learned, preached, studied, and whatever we can say. Okay? When the Word of God is faithfully valued, when the Word of God is the most precious thing. No maminsan, nasakit ginakam ko no, dagitay no church kuma, ado di pa nagpa-praise and worship, ado di pa nagtestimonyo, ado dagiti activity nga, love your neighbor, agpaiso dagijay. Okay? Ngam no maminsan, maalanan iti masaklawnan dayjay para iti Word of God.
Nagrigat nga, DJ. Oh, praise and worship, 45 minutes. The Word of God, 15 minutes. Okay? At dapat yun na panan mga church, 1.5 hour ti praise and worship. Kung namnunal pason, idikwan na ginanada, dikwan kantamanon, dikwan na ginanada, kantamanon. Idi nagmensahe ni Apo Pastor, dinalpas tay 15 minutes, tan 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 tan, kunanan tay piano. Kaya't nga sa uwan, agsardeng kan pastor, tanalpas tay oras mon. Okay? No maminsan, we have more time for our enjoyment rather than listening to the Word of God. Listen, singing, testimonies, everything that we do, it is all, even praying, it is all us talking to God. But it is only teaching, preaching the Word of God that we can hear from Him. Anyan, ayan no, nagbatit nga tiyempo nga, ay gusto dahi tayo bagbaga mo na po Diyos. Ado tayo ibagak ng sika. Nagrigatan nga tikas jay. I'd rather listen to the Word of God rather than me talking much towards Him. Because He knows what's in my heart. He knows what's in my mind. Yeah? Okay. So nga, laglagi po tayo kumadag ito'y kakabsat. Let's give value to the Word of God. Let's give value to the Bible. Okay. This is the Word of God. Okay. When we were having the Sunday school a while ago, napintas nga makaadal tayo ti kakastoy. But what have you learned from it? Inanalyze tayo kadi? Did we analyze, inassess tayo kadi? No anya itinaadal tayo kadagiti nangag tayo? And is Jesus glorified with what we have learned? Did we apply in our lives what Jesus has been speaking to us? Even on me talking to you now, is God speaking or not? Tano ngalngalak ngalngalit toy ket saan gayam ngagdengdeng ay saan gayam ngagsasaon ni Apo ko datayo ay sayang di katay ko. Yung sapay kuma ta numalagip tayo to the Revelations 3 basahin tayo to kanje John DJ kararag na Apo Isus para kadagiti adalan na sakbay nga pimanaw ket agsaon to kumati Apo. Okay? No makita tayo, anya ti kaaduan nga nagbasulan dagiti iglesia. Ibasar dailangan ka na itoy. Hanaya nga dagiti false teachings. Adu. Dagiti insuro ni Balam nga palso. Dagiti insuro DJ Jezebel nga palso. Ado kadagiti churches iti kastoy. Ado ti simrek nga false teachings. Pabasulan tayo kadi dagi dyan nga nag-ipastrag. Haan kadi nga basol tayo matlaang. Listen. Uray kasano kinalaing kinasirib datay false prophet nga bingay iti kinapalso dyo nagtiglesia. No si ka nga Kristiyano kat amom tagsipot. No si ka nga Kristiyano kat amom ti sauna Apo Diyos. Saan mo nga awaten ti kinapalso? Hanaya? Isungaan niya nga rod ti implication na daytoy. We have to value the Word of God. We have to make it our daily consumption. We have to make it as if it is our breath, our life, because it is the Word of God. Sa anak ko nalaing pastura, sa anak ko nalaing manang, nung naadasang kabasit nga amom,
mabalin mo saran. Mabalin mo ti ag-strive nga agadal. Ket ti Espiritu ti Apo tulungan na ka. Hanaya? Patcheck nga sabten ti Apo no adda dagiti tarigagay dagiti puso tayo. Okay. May katlo. Tapnoan nga bayag. Ngam no makita tayo di 2 Timothy 3:16, 17 na niya. Hantay lang liplipatan diay. All scripture is God-breathed and it is teaching. Nyapay. Amo tayo dagi jay, di mat? Apay nga masapul tayo dagi jay. Panakakoreher, panang tubngar, panang train, panang isuro, apay. Di verse 17 kunana, tapno ti adipon ti Apo wenno sika nga Kristiyano ket mausar ka, wenno ma-equip ka, wenno mapno ka, tapno saan ka nalaka matungtumba, saan ka nalaka nga maalalilaw. Ket mausar da ka ti Apo. Ano yan? Okay. Adu pa dagiti verses ito nga basahin yung ton. Deuteronomy 6:4-9, John 14:26. Makamukay tog basa-basitan kakabsat. May katlo. Di kunana tatay di bisita tayo. Ay, sinutoy na yung baga. The Holy Spirit convicts of sin. Okay? Okay. Okay. Handa nga nakuan nga dati iti Christian dito pagtutungtungan tayo. Okay? The Holy Spirit is the only one that could convict people of sins. Uray kasanot kinalaing ni Billy Graham. Nawan ti pa nagtrabaho ti Espiritu Santo. Saan nga makonviktar tay tao? Datay timangken nga puso. Nga uray na laing nga praise the Lord. Uray na laing nga kumanta. Uray na laing nga agkararag. Uray kanayon di church. Uray kanayon nga evangelize. No saan nga binurak ti Espiritu Santo di puso na. Saan na nga maamiris na kita'y kinadakes nga mararamid na. Isu nga kita antay kakabsat. Let us assess ourselves. Sapay la kumata ti Espiritu Santo, isu ti kanayon nga mangkonkonbiktar kada tayo. Ipakpakita na kumakada tayo, dagiti banag nga saan nga makayayo ko ni Apo Diyos. Kat anya kuman na konbiktar, kan ayang iti panakonbiktar ket aglayon iti panagpakawan, ket ti pan nakapakawan aglayon iti panagsanto. Ket ti panagsanto han aya nga isut pangrugyan ti panagdakkel nga Kristiyano. Isu nga kita entay kumakakabsat. Taadda kanya tayo dagiti nga banag. John 16:8, John 3:3, being born again, di napan ni Nicodemus ijay ayan ni Apo Isus, sinbaga na no kasanot pa na kay salakan, anya ti kunana, you have to be born again. Anya, may nakak manain? Handa nga mawatan nga jay born again nga kung kunanapan nakabalbaliw. Regeneration. Okay? Ti Espiritu Santo laang ti makaramid dayta. Into no kinonbiktar dati ti Espiritu Santo kadagiti ilumlumang tayo nga kinadakas wenno basol ket burakan na dagiti puso tayo ammo tayong ton nga nagbasol tayo ket ipakawan tayo. Ison iti pangrugyan ti panakaisalakan, pangrugyan iti panagsanto, pangrugyan iti panagdakkel nga Kristiyano. Okay? Pahapyaw. Number 4. Seals the believer. Numaminsan adu dagitay mangibagbaga. Han nga Kristiyano dayta. Di mat? Han nga Kristiyano dayta. Adu dagitay mang judge.
Ngam no si ka, nga namati, uray pa'y adu dagiti panang batuda king ka. No ammom nga dagiti aramid mo kat nasayaat. No ammom nga ni Apo Isos kat maayayo di tabiyag mo. No ammom nga ti Espiritu Santo kat konbiktaran da ka kat ammom nga ipakawan dagiti nagbasulam ken ka. Ammom met kuma nga sinilyuan da kat Espiritu Santo. Nga oray kasanot pa ng babalaw ti lubong, ammom nga anak da ti Apo. Agsipod ta ti Espiritu Santo isot ng silyo king ka. Nagimbaga niya, nagmayat. Okay, Ephesians 1 verse 13 to 14 dayjay. Apa ibasa tayo pay? Ibasa. Ephesians 1 verse 13 and 14. 13 and 14. So now natitikang of that. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promise of the Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Ti karaniwan nga mangmangeg ko kadagiti Kristiyano, lalo dagiti ubbing pay nga namati. Kunada, Apo, no anak da kami, apay ngay nga agrigrigat kami. Apo, no pinakawanda kamin, no insalakan da kamin, apay ngay nga adupay lang dagiti pagkurangan ti biyag mi, apay ngay nga agsap-suffer kami palaang. Dagijay ti kanayon nga maibagbaga, dagiti ubing nga Kristiyano. Ngam ti sa una, kunana, you are marked by the Holy Spirit. Tinatakan da kan ti Diyos, saan nga tapno bumaknang ka? Saan nga tapno agbalin ka nga powerful? Saan nga tapno maalam amin nga kayat mo dito'y lubong ngam no dikit di. Tapno iti kasta, iti panagbiag mo nga na Kristyanuan, marigatan ka man, wano na pintas man ti biag mo, natalged ka nga anak da kan ti Diyos. Natalged ka nga kukwada kan, insalakan na kan, ket Espiritu Santo addaken kan, nga mangpalagip, mga sure ken ka, nga adda iti urayam nga pan nakaisalakan. Into nagsubli na po Isos. Okay? Last, fruits and gifts of the Holy Spirit. Iti maysa nga iglesia, no ni Apo Isus ti maidaydayaw iti uneg ti iglesia ken kadagiti biag tayo. No ti sauna ket isu ti pagbiag tayo, taraon tayo. No adda ti panakakonbiktar tayo kadagiti basbasol tayo nga maidalan iti panagsantopan nakaisalakan panagdakkel nga na espirituan. No adda iti natalged nga pamati tayo nga natatakan tayo ti Espiritu Santo. Ken no adda iti panagtrabaho ti dagiti sagot ken ti bunga. Ay, bunga kan sagot ti Espiritu Santo nabiyag ti church tayo. Amen. Okay? Ikararag tayo man kakabsat nga dagitoy ket makita ko maiti daytoy nga iglesia. Ikararag tayo man nga kadagiti panagbiag tayo ken kadagiti panagkakadwa tayo agmanifest kuma dagiti napintas nga ramed dagiti bunga ti Espiritu ken dagiti sagot. Anya aya dagiti sagot nga muyo ti Espiritu Santo. Amuyo ti maysa nga sagot nga dinawat ko nga talaga, wisdom. No adda iti ginasirib ken ka iti sauna po Dios. Ammom nga adalan daytoy, ammom nga awaten, ammom nga pagbiyagan, ammom nga no kasano iti panangpadayaw kana po Isus. No saan lang ang dayjay ti kayat ko. Kayat ko amin wisdom ti talaga nga kinayat ko. Okay. Saludsod. Is being active in evangelism an indication of an alive church? Subjective. Okay? No subjective kunak, when, saan? Depende. Ijay pan nakausar na.
Tano kitaan tayo no kuna tayo nga indikasyon iti pan na ti nabiyag nga iglesia. Kasano nga iti iglesia ni Kristo? Di kita Jehovah's Witness, di kita Satanism, di kita Mormons, sino pa, di kita Muslim, Islam, aktibo da amin na kita. So nabiyag da nga tangarod iti Apo. Iso nga kitaan tayo. Ti church tay kuma ket nabnabiyag agsipod ta ti Dios iti daydayawon tayo. May kadua, isa loud DJ na ariwawa. Active speaking in tongues service an indication of an alive church. No, let us all pray in the Holy Spirit. Let us all speak in tongues. Nung una kas pangarigan, tag nangalawngaw tay amin toy. Does that mean that our group is alive? Subjective lata. Look at the Corinthian church. Hanaya nga ti problema nga binabalaw ni Pablo. Kat dayjay pipin na sikat dan iti sagot ti Espiritu Santo. Agsasaupay lang datay may sakit at tiyandar katkaksi kung kuna na tayo may san. Han nga kayat ni Apo Diyos gasday. Tati Apo, kuna na masapul nga the order iti unag ti iglesia. Kasano nga maawatan tayo no kasday. May katlo, is a loud emotional crying worship an indication of an alive church? Into nagbut-butang tayo amin agkakararag tayo aglalagto tayo maday tayo Apo. Kaya't na nga sa uwan kit aktibo ti church tayo. Subjective lata. At dati napanan mi ide crusade tata siyak ti interpreter. Kat DJ kwa ti ikukwa na DJ preacher tongues or gift of the Holy Spirit. Idi kwan, amin kita tao la kalabon dami kita tugtug ako nagkukulagtit na nga kasdayan. No? That's it, you're speaking in tongues. Kuna nakat DJ preacheran. So ako nakat, wait ma'am, let me talk to them. Kuna ko na, kakabsat agtal na kayo. Tat espiritu ti Apo saan nga agtrabaho iti kinagulo. It is when you feel in your heart, when you listen through your heart, that Jesus or the Holy Spirit is talking to you nga agtrabaho ti Espiritu Santo. So, haan dagito nga ba nagkakabsat uray pay hilsong nga nagpintas ti panagkukwada, haan tayo nga ammo. Okay? This is not an indication, but it is by worshiping and lifting up the name of Jesus, because when we lift Jesus up, the Father is being glorified. And we cannot only lift the name of Jesus if not through the Holy Spirit. And the second one, it is by valuing the Word of God, making it our life, our food. And then when we are convicted of our sins, leading into holiness and growth, when we know that we are sealed by the Holy Spirit, and when we start to have the gift and fruit of the Holy Spirit, then I know and we know that our church is growing. That's why I love orchids. Amoy je orchids. No nagcrack laang nga kasta je sangana. Uy, adarumwar. That's why I love it. Because I know that there is something on it. Kasjay kuma dagiti biyag tayo nga na Christian one. Kasjay kuma iti iglesia tayo. Nga nuuray pa'y saan tayo pa'y nga makita. Nga makita mo dayjay indikasyon. Nga adda iti something nga agro-grow. Then you can rejoice. Okay? Kararag tayo. Oh, daydayo da ka po Jesus. Ay daydayo da ka. Sapay kumapo ta iti panang itagtag ay mi tinapatag nga nagan mo. May gloria ti Ama. Agsipot at espiritu ti Apo iso iti mangidalan kada kami nga agdayaw ken mangitalo tinagan mo. Tulungan na kami nga ruda po.
Tapno kadagiti biyag mi saan nga dagiti bagimi ti may presenta mi. No di kat di apo si kakuma. Kadagiti panagsasao mi, kadagiti aramid mi, kadagiti panagpampanunot mi, at da kumaapo dayjay goals mi, dayjay kalat mi, nga si kaapo iti mapadayawan, si ka iti may tag-ay, si kaapo ti maayayo mi. Kat Lord, mabalin mi nga ramiden dayta, no ti spiritus ti Apo, iso iti adda nga mangidalan kada kami. Kan uray pa iti panangipatag mi ti sasaom Apo. Tulungan na kami nga rod nga mangadal nga naimbag, na ununag pay, mangkali, iti kay papanan na ti sasaom. Tapno iti kasta Apo, mapadayawan da ka. Agyaman kami Apo, agyaman kami. Tinagan mo Apo Jesus, may tag-ay kuma. Amen.